सकाळची प्रेस कॉन्फरन्स. बेसिकली I am forced and compelled and frustrated to take this press conference because DHS, that is Directorate of Health Services, and government has become insensitive to the people of Kurcharem. किती झालंय 7 जुलै we had launched a cardiac vascular ambulance which is an ALS, जी आम्ही एक फ्री सर्व्हिस म्हणून कुडचडेच्या लोकांक लागून एक सेवा म्हणून चालू केली. बिकॉज ड्युरींग कोविड टायम्स लोकांक एम्बुलन्सीचो खूब त्रास जाल्लो, हांगा एम्बुलन्सूय आशिल्ल्यो पूण शॉर्ट आशिल्ल्यो, पूण आमी एक एडवान्स लायफ सपोर्ट जी कुडचड्यार एम्बुलन्स ना आज मेरेन ना, ती आमी चालू करपाक एक 7 जुलैक आमी ती लॉन्च केली. फॉर सम रिजन एवरी टायम गव्हर्मेंट इज रेजिंग फ्लिमझी रिजन म्हणल्यार फालतू रिजनाक लागून आमचें आज परमिशन मेळना. म्हाका दिसता डेफिनेटली आय मीन प्रॉब्ली इट मस्ट बी ऑन द बिहाफ ऑफ द लोकल MLA, or it might be on the behest of the health minister. It could be on the instance of anyone, or the DHS is, I think, not functioning properly. सांगपाक म्हाका खूब आयरनी दिसता की आयज जो हेडलायन्स, आय मीन इफ यू सी द हेडलायन्स टुडे, अवर हेल्थ मिनिस्टर हैज गिवन अ स्टेटमेंट दॅट देर आर नो डेथ्स, म्हणजे ऑक्सिजन सप्लायाक लागून डेथ्स ना म्हणून. दिस इज अ व्हेरी, ही हॅज सेड दॅट ड्युरींग 2 AM to 6 AM देर आर कोविड डेथ्स बिकॉज ऑफ नो ऑक्सिजन. सो आय डोंट रियली अंडरस्टँड, हे लोकांची फकाणां करता काय लोकांक हिशाबूल करता कांयच कळना. जे NGOजान एफर्ट्स घेतिल्ले एट GMC एवरीबडी नोज. आय थिंक लेट्स नॉट, आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट टॉपीक. मेन आमचो मुद्दो आसा तो आमची एम्बुलन्स. सी, देर इज नो प्रॉब्लम विथ द एम्बुलन्स. इट इज अ ब्रँड न्यू एम्बुलन्स. इट इज अ कार्डियोवॅस्क्युलर एम्बुलन्स. तुमकां इल्ले डिटेल सांगता. इट इज एन एडवान्स लायफ सपोर्ट. तातूंत व्हेंटिलेटर आसा, ऑक्सिजन आसा, डिफॅब्युलेटर इज देर, सक्शन पंप इज देर, आणि वी हॅव अ वेल क्वालिफाईड staff also, well qualified EMT. I think the problem is, maybe I am a congressman and I am intending to contest the elections in 2022. Probably that is the reason I think our permissions are getting held. आम्ही actually जी 7 जुलै ही लॉन्च केली, we had done a non-political event because we knew की खंय ना खंय political interference येतले, and we didn't wanted की ती एम्बुलन्स जी आसा ही आमी कुडचडेच्या लोकांक लागून ही सेवा चालू केल्ली आसा. This ambulance is of all the individuals of Kurcharem. ती एम्बुलन्स म्हणजे स्वताची अशी न्ही, सगळ्या लोकांची. कित्याक फाल्यां कोणाकूय जर तर गरज पडली जाल्यार दे कॅन मेक यूज ऑफ इट. सो असले हातून तांणी आज आमकां सी 7 जुलै, आज आमी 31 जुलैक आसा. इट इज ऑलमोस्ट 14 days वी आर लिटरली स्ट्रगलिंग. आमी एवरी डे, आय मीन लास्ट 2-3 आठवडे आमी हेल्थ आमचे लोकल हेल्थ सेंटर जे आसा थंय वचून आमी जर तर ताका विचारत, एवरी टायम इज गिविंग अस फ्लिमझी रिजन्स. केन्ना तो म्हणटा आज आपूण ना, फाल्यां यो, परां यो. मागीर ताणें असली रिजन्स सांगले जी वीच वर नॉट इवन वॅलिड. सो आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग वेदर देर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर ऑन हिम और वेदर दे आर इनकॉम्पिटंट टू बी एट दॅट पोस्ट. आणि देर इज एन डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय, आय थिंक, द गव्हर्मेंट to block us in doing any development for Kurcharem. I think people should know the arrogance of what these politicians are. See, this ambulance basically has got to serve the community. I think they should come forward and they should in fact help and support us. That will motivate others also. म्हणजे बाकीच्या दुसऱ्या आज आम्ही कुडचडे चालू केला, फाल्यां गव्हर्मेंटान मोटिवेट केलें जाल्यार आनी खंय दुसऱ्या जाग्यार आनी कोण तरी एंटरप्रेनर चालू करपाक शकता. पूण तुमी डेलिब्रेटली जर तर आमकां अशें डिमोरलायज करपाक लागले आनी सोशल कॉजाक जर आमी आज मुखार सरून एम्बुलन्स लॉन्च केल्या, थंय जर तुमी असले तुमचे पॉलिटिकल गेनाक लागून जर तुमी एम्बुलन्स चालू करपाचे जर तर स्टॉप करपाक लागले, आय थिंक दिस इज व्हेरी बॅड. सी, वी बेसिकली हॅव कम टू यू बिकॉज वी वॉन्ट टू फायट वीथ पिपल्स कोर्ट. सी, गव्हर्मेंट आय थिंक वॉन्ट्स दॅट आम्ही खंय तरी कोर्टान वचचे. सो कोर्टान गेले की परत ताणें आनी द प्रोसेस विल बी डिलेड. बट वी विल गो टू ईच एंड एवरी डोर, वील नॉक ऑल डोर्स वेर एवर पॉसिबल. बट वी हॅव कम टू यू media because we want to go to people's court. Let people come to know that what is happening here.
आमी समजा आज एक लोकांक एक सर्वीस दिवपाक सोदता जाल्यार ती लोकां मेरेन कशी पावना हे लोकांक कळपा लागून आज आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या आनी we will move to other forums also if we are not getting justice. And at the end, I will like to request Honorable Chief Minister to intervene in this and please see that we get the permissions of the ambulance as fast as possible. In fact, this is the file which is, I mean, itli only file जाल्यार ambulance फक्त license घेवपाक. म्हाका दिसता गोंयान आनी खंयच्याच ambulance येदी only file जाली नासतली. I mean, just imagine the kind of documents they are asking. So I think lastly, parat ekda, it's a genuine request from all the people of Kurcharem to the Honorable Chief Minister that let's not get politics into this, let's keep politics aside and you please direct your health department and the health minister to intervene and resolve this issue as fast as possible. तुम्ही आता म्हणला न्हू की तुम्ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां म्हणजे डॉक्टरांक मेळा तेणी कितें सांगू तुमकां तेजेर नाही एवरी टाइम दे आर गिविंग फ्लिमसी रिजन त्यांच्याकडे रिजन वॅलिड रिजन ना रिजन कितें म्हणजे रिजन म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार तो आज ना म्हणटा फाल्यां यो म्हणटा तेन्ना गेले म्हणटा आज आपल्याक पणजे आपयला सो यू नो दीज आर नॉट दीज आर एक्सक्युजीस सी एम्बुलन्स म्हणटा ती इज अ नेसेसरी यू नो सोर्स आय मीन नेसेसरी थिंग सो एम्बुलन्स म्हणटा ताका प्रायोरिटी दिवपाक जाय ओके वी अंडरस्टँड आता आमी 7 तारखेक 8 तारखेक आमी जर तर एप्लिकेशन दिला today we are on 31st see ambulance has to be done on priority आता 15-24 दीस डिले जावपाक जायना that is what I think we feel तुम्ही हाजे बद्दल लोकल MLA कॉन्टॅक्ट केल्लो अशें करता म्हणून हेल्थ no we have not contacted the local MLA I mean see local MLA so interference why we have to contact the local MLA see this permission is given by the health department and if he was the minister and if this would have not happened probably being a local MLA we would have approached him but I don't think so we have to go and ask him because this is a service this is a free service which have started for the people of Kurcharem म्हणल्यार ती जे येता पळय ती त्याची ज्युरिडिक्शनां येता म्हणल्यार जे हेल्थ डिपार्टमेंट health department doesn't come under this jurisdiction I that is what I feel कुडचड्या वयले म्हणटा तुका दिसता पावर मिनिस्टर काबराक हाडयता म्हणून न्ही see Cabral adita कोण adita that we don't know see I have told you this could be on the behest of the local MLA or it could be on the behest of the health minister or there is a failure of DHS either the officer is incompetent see ambulancing brand new ambulancing which has got everything in place तिका चालू करपाक परमिशन 25 दीस लागना आनी लागपाक जायना this is the main thing See, this is not personal. वो मतलब personal businessaचे license मागना municipality where म्हाका trade license दी म्हणून. This is an ambulance which is coming for the people. I mean, this is going to serve the community, serve the people of Kurcharem. हे म्हणजे personal business license न्ही जे 25 दीस लागता ताका. तुमकां दिसना आतां ह्या सगळे म्हणजे पब्लिका खातीर केलं ह्या फॅसिलिटी केल्या त्या खातीर MLA तो इंटरेस्ट घेवपा जाय काय ना Obviously, MLA has to intervene. No? MLA has to take, I mean, see, I am ultimately requesting Chief Minister because he is the supremo, he is the head. We have been contacting DHS. Now, local MLA, being the MLA from here, if कोणी समज जर तर समाज कार्याक जर तर तुमकां समज free service for Kurcharem लोकांक लागून, I think he should intervene also. He should also talk to CM. He should also put pressure on CM and keep politics aside and try to see की बाबा मंडेच्यान at least ही ambulance चालू जातली. कितें एक्सक्यूज दिता तुमी सांगता पळय ते एक्सक्यूज कितें दिता एक्झॅक्टली कितें सांगता ते फालतू रिजनां सांगता तेंचे कडेन कॉन्क्रीट वॅलीड कांयच अशें कितें म्हणटा एक्झॅक्टली लायक जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना दे वर आस्किंग फॉर बेजीक थिंग वॉमिटींग बॅग ना आय मीन सी वॉमिटींग बॅग इज नॉट अ रिजन टू होल्ड अवर एम्बुलन्स लायसन्स देन आनी तो म्हणलो ओरिजिनल सी एम्बुलन्स वॉज अ ब्रँड न्यू एम्बुलन्स सो वेन यू रजिस्टर विथ RTO इट टेक्स 1 month टू कम फॉर द RC बुक सो ही वॉज इन्सिस्टिंग की द ओरिजिनल RC बुक हाड देन वी टोल्ड हिम दॅट ओरिजिनल व्हेकल जेन्ना रजिस्टर जाता तेन्ना द रजिस्ट्रेशन स्लीप इज द डॉक्युमेंट एका म्हयन्यान तो RC बुक येता सो वन्स इट कम्स वील गिव सो सी I mean, this is a basic, I mean, फालतू reason म्हाका दिसता की ते ओरिजिनल RC बुक हाड वॉमिटींग बॅग ना देन आमचो जो क्वॉलिफायड EMT आसा ताचे सर्टिफिकेट आय मीन सम बेजीक सर्टिफिकेट ही वॉज आस्किंग
I mean, these are reasons just to delay. आज समज परमिशन मेळना तुमची ॲक्शन फर्दर ॲक्शन घे. In further action, but see, I am appealing to the government that आम्ही आमच्या लेवलाचेर जाता ते केले. Now government has to take this seriously because last COVID टायमार आम्ही पळयला when there was no oxygen, I mean less oxygen or no oxygen or whatever it is, people, NGOs came forward. You know, people of Goa came forward and they went and helped the patients in GMC in terms of oxygen. Today, as also health minister is on record today on the newspaper that third wave is coming. जे vaccine कोणे घेवना तांकां it will affect more. So that means government also knows somewhere that third wave is going to come. So जेन्ना एक ambulance सारकी गोष्ट आमी चालू करता ताका आडोवपाक कितें जाय? हेल्थ मिनिस्टरा कडेन तुमी कितें उलयला रिगार्डिंग दीस इश्यू? ना, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमी लेटर बिटर केल्ल्या ना. हांव